chief for high attention TV. Attention TV, the old day and the accept. They be a meka Ghana, Sebejo, and Judah. Because I dare cheer, dear singing, who run you who cosro. Now, I dare not mamma Casa tin. Ghana police SWAT team. And I quack gym trainer. The castle do a gym trainer will be on. What page and that dear man in Betri, a woman and a better I can see, once on any I can see, no any perfume that. And or buy abon pa. Say, Bogger be about town, you know. The year say, Jamie Stratton, Uncle Bogan and Fanumano. Say them Casa yet in Tinti, Yakosha video number. Be a confirm Surami Sruni Pano. And Ramedano, now much 2 a.m. Assemble by the Bijumedi or the Yania or the Assem. And now we me call Asante Mantemu Posi Ejumekrio. Nama Bowon Wina Basso. The Regional Police Command and Kanka and the SWAT unit of the Police Command. Almost station officer be your friend Chief Ufori. And ne or any marantie be Bowon Wabaso. And Rana Joe Chief Ufori. Ono ankasa wo one ne mrantie no si fom eko breman o case side ho eko ye operation bi enei nkamo ba ye kamo ka news bi news an kamo ka ne say owura bi free abruchire abagana one ne yere ena ewo dem akronfo remfo adi tuo ni asekan kwa akrodobo yi ebi akoto ahye won so ekubema no epripra obano and can news headline eno obano akwa kobo pa oboa nana no sure some abo police fodi asema ameke semeboa ebi ade o de show ba semeboa police command ne mefa bi sese ya obano akwa kobo pa oba oni ni kunu tie. Say you may yini kunum free. Wow. I'm telling you this. So him said me, I don't give fake info. I'm telling you. Wow. Asem we ho. Eni na anu ni nansa enche. Ebia. Police at the release ebeba. I'm telling you. Our regional police command, Ashanti region, and some say ya omu ye hwehwemu. Oba no kwabo pa no. Or the command enipa bi so no na enkoye executioner onkoku nikunu a ona nete na nhyehyeye ne ko se bema no obema no aduru a ebema bema no ada se bema no da se kronfo ne ba onkyekere nikunu na onkyekere ono so owia onfa sekan to ni kunu minim se yetu a onfa mono na onkuno the American tie ni yo etie fo nti asam na American yo omoni nkuno mesi o kes breman heya ene metumi a show pictures jata kasa ya don't doubt jata because I know what I'm talking about. Emma owura na wakobo ne pa no ono nso kobo nipa foforo pa se nipa no ene enko ye free se ono se ewura na ayabo ne pa no ye nim ne wosa area ho enti ene ete sa se me ya bebo me pa na mama sub contract enti nura nipa no ayakobo ne pa no enso koi oba no ye se ne oye be ma ne se me ana maka mi fufu ejaso die bi se de abruchire for ye omoye no okan ni fufu enu odi odidie no enu ofre ne yire se oba pa brama ye ni di oba nsa me kra de manuma to aduane nya me de mintumi ni di se no wo de ogu anum ti be ma ni di ye no oso owie ye no na se at once and na atie sine so all of a sudden assembly na make a show say you the details will come live on assembly body. I have the pictures and the videos.
So if I talk, I talk. Ne ho ya ne basa bi ase na ne kum ase ne ho mfa no na ose ma me nkoda na be ma no ekokodai ne ho tumi ba ne ho so no ne ya kekere na ase kan da ne minim sabra no na swat for no around the if you know because there was a tip off asem ni bi na me ka kire mu ne yo ono so one fa to obey trying to say hey enti my intimate information asat enra na jo ahomachi ya me die sorry enano petututu ebe adwumam kire me say krache no koye sene oba ne nso kire ne pepepe enti police refie ho surrounding ya no omo kire krache no chi oba no omo ta oba ne yapemfo osanyam na obeka so se meboa na obeka lady service na obeka na obeka oba ne yapemfo oba ne yapemfo oba ne nyem na nyem na wonyem a ke bia me akra nka mekọ central na makobu ga ni bi ka mekọ akobu ni bi eburo bi sei di oni ne kunu nanem odi ensemo boboba another revelations hwe so de patua na odi asem afi show we ya ye e wa asem beba de bi ha no ho ye se ye de sua de ye de kira de but ye san de boni panso ho ban ka boga no enkwawu ene enka boga na ekotema ne nioma beduru anko kwa akoyi ene ba ma ne ba ye no wa fasika kese bi e de amo oba no wa toka e de amo oba no ka na oba no ba ma ne to ye de ma no oba ne de ama ne mpana sa ne mpana no e no obo ne pa ma no so ko bo ni pa afro pa se bi kudikudu enti oba ne nyam nti wa obitumi de wadi ebu ba bi onyam me de me nka hwe baga kra ba kra de enti eba sa ne surround ya ye che ye no ne so oba hwa na aba ne pa firi se owura na ono ne che no in action ne kire se oba ne nie on ne bo me pa oba se dabi enyame no oba akwa ni din akwa no ni din no kedi animu eno ne ye mrane aso ohene kedi animu aso ohene asi no ohene kedi animu ena de to aso no je edi animu je edi animu. So the police this source is very heavy throat source. So the police lured the lady. Why na ye main contractor no? Friend no catch ne say, crash na be we operation no. omra Omagini sika kai. Make us say, or the sikani mufa they charged in dollars. Or the mufa ama crash no. Sa ke je boy no. Or ye gym. Boy ne ye gym or ye gym instructor. Omu koye POP adwuma e wo boga ni fie. no ko we ne jire Media menka hwe nti menka no. Enti afi oba ne nso frɛ crash no. ma ne ba den ba Se moje gu mi fie ho ne dɔɔso so open no wantete. Oba ne kra no yese kyerɛ sɛ nka enchi ebisi ne hema. Me woni fecha. hey ensemusi Ofrɛ sade che wan ho se woda na de people che are so wan. heartless Danya ho. what all starting me so what because I am one say nana minim When the jata is talking, like, don't doubt jata. nana se me bot pass ye me yi won free one mo de Don't doubt e because jata. too far When jata is e talking. because too far So the guy came. The KJ guy, he came. The gym instructor. Our gym. POP man Our gym. Guy no gym. Ewa bremai. Our gym. Ewa bremai. POP man Aye. Our gym. Ewa bremai. Ya man for koho. So guy ne buy. Lady ne catch no.
enunti mede uba enenam baju sika na me nkotena me kunu hunsu me se ene I salute the SWAT department, the station officer of SWAT ewo Kumasi ya Central. Aha so ho video no so ho de asie Ghana ewiase suro nipa so an suro nipa wonyi ne nche I attention TV me soro but subscription no so doma kokko no but so comment section of our comment bra o de ba making kan ama na pia adoma no so me dia ne mighty man wo hia me abontina me mra ne ano no mighty man